Chào cả nhà, ngày hôm nay Nhung cùng cả nhà luyện buổi số 23, luyện đọc câu bằng phiên âm ha cả nhà. Rất là biết ơn thầy Phương Minh đã hướng dẫn. Ngày hôm nay mình luyện từ câu 5 đến câu 8. Nhung xin bắt đầu. In the afternoon, I have lunch at 12:30 p.m. I sometimes take a nap. In the afternoon, I have lunch at 12:30 p.m. I sometimes take a nap. Sit. In the evening, I come back home at 6 p.m. In the evening, I come back home at 6 p.m. 7. I have dinner at 7 p.m. I watch TV for 1 hour. I have dinner rice. Rice. I have dinner at 7 p.m. I watch TV for 1 hour. I have dinner at 7 p.m. I watch TV for 1 hour. 8. I go to bed at 10 p.m. I go to bed at 10 p.m. 10. 10. Let's go to bed at 10 p.m. Goodbye, teacher.